Kemuliaan Football Club ni kasi arpu prateri Kuala Lingkod arja arpuar kalau yo bandra ekanam la do ha kalempung ilekai hadin bakal yo ban penlim no ya ka Friends United hagajia kun ya ka final ka bala penlong hamadan yings I melim ladon lang ru hak ni kasi UMLA ka melim uba Hamlet Doling kum ukong san ringkat menteri ka hima melim uba MB Karluki bat ru urang ba snong uba Hampel Kriem kala do hak te kalempung kalau yo ban kuri ka song pisa ka ba silak tingka Nomor ba, las lamba, ngam iso ia kedua kebiasaan kembelong mentagasi. Mentagasi, kesimilakar belum keba ihun kebiasaan, kidong pikaru keba ihun beribasan. Sesoben sebenarnya pada tournament kelong kebejob, banyak yang juga kumbang ajong barobor. Kino kedua kesenong, kino kedua kesan samla. Kibalik yang kam ke babah, ngaku memeli, ngalong ke tiga mon ke tiga yang banai ke sihirau. Habis kini kisamla kila kedua yang na, kila penempah bikiong peluang ke football tournament. Kila dan kam ke mas silak sempoja, silak ing berjob sempoja ri barang, namar berkelelawa, ngaling lai tam ngai arlak yaksen sama. Namata ketika tournament. Haki babon, haki dikijat benai babon. Kila iya nga kalian beleng himadan jangan ke konsensi. Imat kiliong utang mulia betang football imat. Hawat, nada yang beri yang samla, yang football yang sport. Tuan mutun mengitak tayar ke sport. Nrei, kamu memilih juga memilih konsensi ke persang memilih bon bagi kamu nang tak rai ke pajak ke konsensi. Nani FOIB, tang nak skim juga soil. Nalandra ba konfi juni nria kurur sa kurur la bentrai ki project daga soil hadi kamliam tem bar hamliam lom sa kurur lasna ki dam lasna ki chakdam lasna ki jengkien lasna ki na nalom om suki nangrap kujugi nang daru galamang saus pamut ganai saus ajar ki nangrap jugi ban penwa ya klen harap kajongki nak skim juga soil